Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo raditi recenziju jednog villagerovog alata. U pitanju je kombinacija, ovo je alat 2 u 1 zapravo, koji predstavlja ubodnu testeru i lisičarku u jednom. Oznaka modela je VLN 1920. Pripada Fuse porodici, koristi standardne 18V baterije od Villagera. Ovaj ovdje konkretno model dolazi bez baterije i punjača. Ukoliko nemate bateriju i punjač, opet i to potrebno je da nabavite. Pre nego što krenemo sa recenzijom, da vas pozovem da zapratite kanal Zona alata, zapratite Instagram stranicu Zona alata, pridružite se Facebook grupi Zona alata, preko 20.000 ljudi imamo u grupi. A sada krećemo sa recenzijom. Uživajte. Evo, raspakovao sam mašinu. Mašina ovako izgleda. Uz nju nam u pakovanju dolazi uputstvo za upotrebu. Pročitajte. Uz mašinu nam također dolaze i 4 lista testere. 2 su ova velika, ajde da nazovemo za lisičarku. Jedan je za drvo, drugi je za metal. I dolaze nam 2 lista testere namenjena ubodnoj testeri. Jedan list testere je znači za metal, drugi za drvo. Za ubodnu testeru klasičan je T prihvat, za lisičarku isto klasičan znači prihvat, tako da što kaže svi rezni alati koji su standardni će odgovarati. I lepo je što su dali ovo da može odmah da se krene sa radom. Što se tiče mašine, ja se prvi put susrećem sa ovakvom mašinom 2 u 1. Ja imam odvojeno lisičarku, odvojeno imam ubodnu testeru i to kao odvojene mašine koristim. Ovo možda bude interesantna varijanta za neku hobi primjenu gdje nema potrebe da imate 2 mašine jer retko koristite pa da vam pokrije i jedno i drugo. Uz ovu mašinu ja ću koristiti Villager Fuse baterije od 4 amper sata. Radit ćemo s njima. Naravno baterije su potpuno napunjene. To se vidi na indikatoru ovdje. Mašina ovako interesantno izgleda. Ovdje vidimo da su ubačeni ovi gumeni delovi, da nema isklizavanja iz ruku. Ovdje nam se nalazi prekidač za uključivanje. Ovdje nam je smešten ovaj taster koji je zapravo blokada i da biste uopšte mogli a pritisnete prekidač, morate a pritisnete taj taster. On se može pritisnuti sa obe strane mašine, znači i tu i ovdje sa ove strane i tek kada znači pritisnete možete da pokrenete mašinu. E sad, kako cela stvar funkcioniše? Funkcioniše tako što ovdje imate ovaj, ajde da kažemo, taster koji kada pritisnete možete ovu glavu da ispravite ovako. I onda vam ona prelazi i biva zapravo lisičarka. Ukoliko vam treba ubodna, pritisnete i spakujete je dole i ona biva ubodna testera. Ovaj ovdje prekidač koji imamo, on služi za oscilatorno kretanje lista, znači ukoliko treba sečete nešto gdje ne bi trebalo da bude nekog kidanja materijala, onda ćete isključiti oscilacije. Ukoliko treba da radite brže, a nije vam bitan kvalitet reza, onda ćete uključiti oscilacije. Ovako, gledajući mašinu sa prednje strane, možemo da vidimo da je sa desne strane ovdje postavljen motor. Ne radi se o brushless motoru, radi se o običnom motoru sa četkicama. On je znači ovdje smešten sa desne strane, tu su ga pozicionirali. Ne znam da li je baš najbolje rešenje. Možda je tu da je brushless motor, a bi bila verovatno kraća s ove strane, ali dobro, ok. Nećemo to stavljati kao neku veliku zamerku, jednostavno tako je izvedena mašina. Sa donje strane mašine nam je smeštena ploča. Ono što ja odmah mogu da primetim u odnosu na ubodne testere, da ovdje nemate točkić koji pridržava list testere. To je zbog toga što ima funkciju lisičarke, morali su to očigledno da izbace jer ne bi bilo upotrebljivo drugačije. Tako da može doći do krivljenja lista testere prilikom rezanja. Znači od ove mašine ne možemo očekivati da će biti perfektno precizna. Jednostavno napravljena je tako da završi posao, ali ne i da bude apsolutno precizna mašina. Znači neko ko radi jako preciznu stolariju, ovakve mašine nisu za njega. Ovo su mašine koje su namenjene hobistima da mogu im pokriju 2 mašine jednom. Ploča je u principu ok izrađena, deluje mi čvrsto. To je sa te strane ok, izrađena je od čeličnog lima. Ovdje sa prednje strane mašine možemo vidjeti ovu žicu postavljenu koja ima za ulogu da slučajno vam ne uhvati prst. Iza toga nalazi se brzi prihvat za testerice i ovo je prihvat isto urađen 2 u 1, tako da prihvata i jedne i druge listove testere. Ovdje na deklaraciji možemo vidjeti da alat radi kao što smo rekli na 18V, od 0 do 3000 obrtaja u minuti
i dužina poteza je 20 mm. Što se tiče umetanja lista testere, znači ima brzi prihvat, imate ovaj prsten ovde koji treba da okrenete ovako u stranu i kada ubacujete listić za ubodnu testeru, znači morate u sredinu ovako lepo da ga ubacite, da on lepo legne. Ono što ja primećujem da ovde postoji luft u osovini, kao što sam rekao, nije precizna mašina, nije ni namenjena da bude precizna, nego je namenjena da završi posao. Što se tiče ubacivanja listova za grubo sečenje, što bi rekli za lisičarku, list testere se može ubaciti i na jednu i na drugu stranu. Znači može se ubaciti ovako da budu zubi na ovu stranu okrenuti, a može se ubaciti i kontra da budu zubi na ovu stranu okrenuti. Evo vidite kako izgleda kada je namontirana da bude lisičarka. Znači to tako izgleda i sada s ove strane je prilično izgodno za zamenu lista testere. Znači samo izvučete list testere, ubacite drugi i to je to. Znači prilično zgodno. Kada je u pitanju stavljanje listova za ubodnu testeru, opet, znači ni to ne predstavlja problem. Gurne se ovako, samo je bitno da pogodite lepo unutra u sredinu, da nju uhvati prihvat, onda ćete okrenuti mašinu u ovaj položaj i imate ubodnu testeru. Znači vrlo lako se prelazi sa jedne na drugu funkciju. Da proverimo dužinu hoda, s obzirom da je ovo mašina sa običnim motorom, mogu bez problema to da odradim ovako. Evo, obeležit ću ovde. Sada ću je samo pomeriti iz ove krajnje pozicije. Opet skidam bateriju. Izvlačim skroz. Obeležavam opet ovde. I to bi trebalo da bude 20 mm. Sad ćemo da vidimo. Uzet ćemo u obzir grešku u merenju, znači specifikacija po pitanju dužine hoda je ispoštovana. Hajde izmerimo i broj poteza u minuti. Ovu vrednost ćemo podeliti sa 2 s obzirom da znači odlazi tamo i vraća se. Znači moramo podeliti sa 2 da bi dobili pravi broj. Stavio sam da nam izmeri maksimum koji mašina može da postigne. To je nekih 5430, kada podelimo sa 2, znači 2715 poteza u minuti. Da izmerimo i nivo buke koji mašina proizvodi. To iznosi negde oko 90 decibela, znači ukoliko se dugotrajno radi sa njom, preporuka je ipak neka zaštita za sluh. Hajde da pogledamo i osetljivost prekidača. Osetljivost prekidača nije baš na zavidnom nivou, znači imate mogućnost da krenete lagano i vrlo brzo ćete doći do maksimalne brzine. Evo pogledajte kako to izgleda, pritom mašina dosta vibrira prilikom rada. Znači ajde da kažemo do 3 pozicije imate za brzinu ukoliko ste vešti sa prstima. Evo nam je prva stvar koju ćemo danas seći. To nam je ova ovde fosna 5 cm debljine. Da vidimo kako radi ova mašina. Ovo je bilo sa isključenim oscilacijama, sada ću da uključim oscilacije da vidimo da li ima neke razlike u brzini. Meni se čini da malo brže seče, što i jeste poenta oscilacija. Sad ćemo da se prebacimo na ubodnu testeru, ubacujemo testericu za drvo, preklapamo testeru i evo je ubodna.
Ajde da vidimo kako ona radi. Ovdje ću zastati. Dobro je što mašina ima neko LED svetlo. Malo je, slabo je, nije bog zna šta, ali ga ima i što duva napred vazduh ovdje. Tako da on čisti ovu liniju gdje treba da sečete, što je korisno. Sad ću uključiti oscilacije da vidimo da li će biti brži rez. Da, osjeti se razlika u brzini kada se uključe oscilacije, ali ovdje možete i vidjeti kako je ova strana malo ovako, ajde da kažemo, čupava, a ovdje je rez gladak. Ja sam sad ovdje izvukao neku crtu da probam ubodnom testerom da isečem ovu ivericu po toj crti. Sad vidjet ćemo da li ću biti i koliko uspešan. Ovo nije list testere koji je predviđen za rad sa ivericom, zato postoji ovog cepanja. Sad, da sam uspeo da presečem, jesam. Da li je ravno? Pa onako, što kaže iz ruke, koliko je moguće. Evo sad ćemo da probamo da je poteramo uz ovaj ovdje firung. Iako fabrički uz nju ne dolazi nikakav firung, poterat ćemo je uz ovo da vidim da li mogu da napravim ravan rez, da li će me povlačiti na neku stranu. Da vidimo kako ide to. Pa ovo je dobro, ljudi. Ovo je sasvim ok. Očekivao sam da će me istera negde, da će vući u stranu, međutim nije vukla u stranu i evo vidite, znači ne može ona da uspostavi apsolutno ravno, ali ovo uz firung je ispalo ravno. Tako da, evo vidite, to je ok. Tako da upotrebljiva je kao ubodna testera, nema tu nekih problema. Pokazat ću vam posle da vidite malo i detaljnije ovo što sam ja sekao iz ruke i uz ovaj ovdje firung. Evo, promenio sam list testere, stavio sam ovaj za lisičarku, da vidim da li mogu ovih 10 cm grede da odsečem, taman treba da je skratim. Ostala je tu od testa, pa da vidimo da li može to da odradi. Iseče ga ona. Sad ću da je okrenem da bude lisičarka. Znači mora to i mora da se okrene list testere. Evo ga. Da vidimo da li može ovako. Evo, stavio sam list testere za metal, kutijasti profil 50 x 50 mm, 2 mm debljina zida. Nemam pojma da li možemo ovo uradimo s ovom mašinom, ali ja ću ja probam, pa kako bude. Iseče ga ja bez ikakvih problema, evo malo sam u čudu, pravo vam kažem, nisam očekivao da će ovako prilično lagano a krene. Opet napomena, kad radite sa alatima kao što je lisičarka, obavezno dobro pritisnite uz materijal. Ako ne pritisnete, radit će vam ovo i mnogo više vibracija će preneti na vas.
A ako znači lepo to pritisnete uz materijal, ona će odrađivati posao i to je to. Evo i kutijica 20x20 puta 2 mm, da vidimo sa njom, mada kad je isekla 50-50, nema šta, iseći će i ovo sigurno. I ajmo još jedan rez. Temperatura ambijenta je trenutno 16,6 stepeni. Temperatura mašine 31, motorni deo 36, prenos 30. Sad sam na mašinu stavio najduži list testere koji ja imam u svom arsenalu za drvo, da vidimo 12 cm je ovako greda po visini, ovo je 10 puta 12 cm, da vidimo da li možemo nju da presečemo. Dosta sporo ide sečenje, uključit ću oscilacije. Iseče ga. Idemo napravimo zaključak. I evo ljudi moji, možemo napravimo i zaključak vezano za ovu mašinu. Iskren da vam budem, ja sam prilično skeptičan kada su ove 2 u 1, 3 u 1, ne znam nija koliko u 1 mašine u pitanju, jer to zna da bude i da ne bude baš ok. Ovde imam u vidu da je hobi alat, da je alat namenjen za ličnu upotrebu i sa tog aspekta pristupam ovome. Iskren da vam budem, nisam očekivao da će ovako raditi. Mislio sam da će biti dosta slabija, da će biti to dosta, nežnije, da ću je pregrejati, da će, ne znam, izgoreti ili se raspasti, jer ovo nisu opterećenja namenjena za ovakve alate. Ali ona je sve ovo što sam ja radio sa njom izdržala bez problema. Ova testera znam koliko je zahtevna za samu mašinu. Ona je isekla uz upotrebu oscilacija bez problema gredu 12 cm. Znači, evo ovo smo isekli sa njom. Da izmerimo da li je baš 12, možda pošto je abriktovana, možda je malo manje, ali da vidim samo. Evo, koliko je? 3 mm manje od 12 cm. Tako da, kad ona ovo iseče, nema tu frke nikakve što se tiče snage. Što se tiče iverice, iz ruke nisam uspeo da izvučem da to bude ravan rez, naravno, jel tako? Međutim, kada sam je stavio uz onaj firung, dobio sam prilično ravan rez. Znači, može da se koristi i za te neke svrhe. Za nekog hobistu, entuzijastu koji hoće sebi nešto napravi, sebi da odradi, pritom imaš u bašti, treba ti ja odsečeš neku granu, staviš list za lisičarku, odeš i sečeš tu granu. Uzmeš, vratiš se, treba da napraviš kućicu za psa, napravit ćeš sa ovom mašinom bez ikakvih problema. Tako da, generalno iznenađen sam. Sa druge strane, mašina, kao što sam rekao, ima luftova, znači po svim osama ovde ima lufta u glavi, i to ne malo, ima ga prilično, ali ona jednostavno radi. Radi sve to i to ne beži nešto spektakularno. Takođe, ovaj ovde zglob i on, znači ima ovde rada malo, ali može da završi posao. Sad, bilo bi dobro da je manji stepen vibracija koje prenosi na rukovaoca alatom. Prilično ona vibrira. Bilo bi bolje da je malo mirnija, to bi se moglo postići upotrebom drugog motora, drugačije ovi luftovi da se smanje i tako dalje, ali sve su to situacije šta bi bilo kad bi bilo. Realno upotrebljiva mašina. Voleo bih, ono što bi stvarno bilo dobro, da je prekidač
osjetljiviji i da je on precizniji. Inače ovako za neku kućnu upotrebu, za vikendicu, za neke takve stvari, znači bez problema će odraditi posao. Također očekivao sam da će zubi potpadati na ovoj testeri kada sam sekao metal, međutim nije se desilo, iznenadila me i kako seče metal, sve u svemu sasvim korektno. To bi vam bilo to u ovoj recenziji, puno vas pozdravlja vaš Gagi, prijavite se na kanal, kliknite ovo subscribe, udarite like ako vam se svideo video, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav iz zone alata. Ćao!